Sita na bothata ke nka re menano a iyo mona. Menano yona mona e jwalo ba gore e ba tsare ke no tsenela jena tse dingwe tse a ona le monano o ka ba ona a gre bjale o gile ga rena sa ya dimitisi se jona ne nka re ke lona lebaka le ape wa tsa problem ya bona ne problem ya Sita it's one a ba regi kwae a ba regi bia bona ba tsara ba do botsa re ke ne ga ka pakisa mna da gre bona gore ba tsidile 26 wena le wena pele wa tsinya bjalo wa ba botlo le tsinya mara batho mona a go ba teng ape mo ke tshimi ka itse ba mona wa bona bere wa tsinya bere ka ba a wala zare ke nna le skalo ape le skalo ba a re duela taba ya o lo ke nyaka tseba na ba mbuje mo ape ntwa a botse khoswa go wena ga re ape bele ke apele ja phela le Maseta ka lebaka la gore wena botsuru ke tuma sa semana ka taba ya kereke so serious na ka yo le mo e bjalo tsa seng kenya gore lelwe ke dolisi ya o se lenyana ine go a ina ka mosana ke senye ke gregendi ke bozana nya le mbona ka zilonyana ka mosana ke nyaka o ya ke tre thainyana ke gregendi ka ne botse ngo buje o sho ka taba ya kereke 100% sure 100% ya gregendi o thomile le ena botse wena ba 100% wa ke ne le khwedi na mjeng ya gregendi ngo mbuje mkhotsi ba banne mo banna ba re tsalla banne le afare go buje o mo mane go kereke ga re ga o tseba wena so wena ya yo wa so nang ka mola wa ra loka ka ke tshile go awa bjale ni tseba a ona nthwele ro ya die a ona ntwe ke ibone a ona ntwe ke ibone gregendi ke no na mbuji je yo we o tsa ba baneti umbuji ja rena kwa kerekeni o isa go bone ke nyana nyana ke go ba re ai le mo ke ba ke mo ka mo khotla ba yo ke yona ska furiwa ba ba ke ba re majie wa moruti man go tla nkwano because lo suba e mo ne bujira a wa bona motho awa a ke bona motho ni tlanya ke a kre ba sometimes re ka re ke phela re senje re really re ke connectana le modimo ba se ka do connecta modimo kana go ela o ine le mathata a be batho ba bantsi ke ba bona ba thoma o se ba modimo e ba ine le mathata monna modimo mo tswa tsoela pa se mona o pita odimo mona o ka thoma tswa modimo ana bjana ya tsa ke tswa ke Seta abe motho ga se lo jika go tare go busheshe ke speed oh go ka matlo mo nna ntwe ke tseba gela go re ke le khosha go ra bia le motho wa kwae bjala ana mo le ana mo jika na o tseba ke nna le nna ke mo tseba ka awa problem gore la zware o ne lene a ke re nga se re nthongo le ngwe ke e plan now a ke yane le batho ba ke phela le bolena mara nga se re nthongo le ngwe le rona ke e plan kata thoma ka leboja ka rabi 1 2 3 ka mkubule le ya ba gona gore nna nke be ke le kata ka leboja before rabi nyaka thoma ya gregendi ka rena be le no magala eng thoma krege ya gregendi e bola itse ke dile le la nkamla e bola itse ke dile la nkamla o re nke ya gregendi gore ke nna nkamla motho a fiela la re ba tseba go nge ba sima ba re dire ke re nyana ya pela tsole bible ke tshaba ka mokhwano nkamla yona e dile bothata o tseba mkhotsi awa le nyaka o ntseisa wena go ba botsa ka ere le ska sa le ke no bia ka le awa nga sinwe ke bade ke thade a se ke nyaka tsona kwetla a nga sinwe